Is-sena l-oħra l-att ta' ċittadini Maltin li sifru barra minn xtutna kien jgħod għal aktar minn 840,000 skont l-aħħar ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Jirriżulta li meta mqabbel ma' sena qabel fl-2024 kien hemm żieda ta' aktar minn 20,000 persuna li sifru. Skont l-NSO is-sena l-oħra il-Maltin ukoll nefqu aktar meta kienu barra il-pajjiż. Dan hekk kif nefqu iżjed minn 800 miljun euro żieda ta' ftit aktar minn 64 miljun euro meta mqabbel mal-2023. Miċ-ċifri uffiċjali ħareġ l-aktar destinazzjoni popolari mal-Maltin fl-2024 kienet l-Italja. Dan hekk kif marru aktar minn 300,000 persuna wara segwew ir-Renju Unit fejn marru aktar minn 90,000 persuna. Waqt l-Ispanja rat aktar minn 52,000 persuna minn pajjiżna, warahom imbagħad kien hemm Franza, il-Ġermanja u l-Greċja. Interessanti il-fatt li aktar minn 6,000 persuna minn fostna marru l-Istati Uniti tal-Amerika is-sena li għaddiet bin-numru wkoll qed ikompli jiżdied sena wara l-oħra.